ओके गाइस, हामी त्यहाँ घाँटी छिना जान लागेको होइन। टक्क यहाँ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्यो, उता सेलवेजबाट टक्क खानेकुराहरू किन्यो होइन। यहाँ लाइक छ, टक्क लगाएर यहाँ रम्मसम्म किन्यो यसरी। अब हामी तपाईँलाई घाँटी छिनाको बाटोमा जाँदाखेरि भेट्छौँ। सी यू गाइस। सो गाइस, आमस चाहिँ अब डाइभ हान्नु गइरहेको छ। लम्बु उता छ, म यता छु। Vamos, first dive. First dive, vamos, first dive. अभी छ्या ए अति नगर्दाखेरि ए लास्ट रे छ्या यही मलाई डुबाउँदै रहेछ। यस्तो के त्यस्तो होइन, यस्तो हो त्यस्तो। अझै यहाँ sausage. Come on, bro. Sausage. Come on, man. Put it in the fire. Fire. सबै हाल्नु चिन्न मात्रै हो। किन? एकचोटि किन अलि बौसा खानु पर्दैन? डेन्जर पुलियर। यो त नर्मल हो गाइस। वेलकम टु घाटी छिना। लाइका This is normal. अझै how's the जोस? दामी गाइस, दामी। रमाइलो, लास्ट एक्साइटिङ रमाइलो भयो। Wow, nice cooking. Woo! Wih, kebal. मिठो रहेछ ससेज है। ससेज कटिङ। हाम्रो यहाँ हुँदै छ। लाइका यो के हालेर सुरु छैन, मैले तानेकै छ। एउटा त्यही इन्डो द वाइल्ड गएको बेला हो र। Crashing, man. That's not good. Ozzy, how's the feeling? Babal. Sausage. Kimbap. Nepali kimbap. Hey, Han. Hey, 2 p.m. 2 PM guys, 2 PM. Hey guys. पानी कम भयो क्या हो? है हो र। हेरे ल गाइस, हाम्रो फाइनली पाक्यो है। यहाँ आगो बल्यो ल, टक्क लगाएर ल। यो हाम्रो होइन आगो त। आमोस अझै लाइका त्यहाँ छ, यस्तो राम्रो भ्यू छ होइन। शिर्ष त टेस्ट गर्नु पऱ्यो कस्तो खाएन? अझै कस्तो भइरह? बबाल दामी दामी ल, टक्क लगाएर यहाँ यस्तो भइरह।